Isorro hami son namado dalam mo hami hula-hula muna kibar raja sibuan sobat pisoran nak soni si topul dilas nirohan nami takas do dibereng akan tulang dibereng kabur nak tidak akan tulang mona dinamat jujung ima beraspir pada bentuk kamu di sialani raja nang berudak kulit tahu walau besoni beraspir na pinasa nami tulang mulas marhamu asa rabok son hatan nama tuai asa firma bok kibol-bol pocalawat firma to di muna luju-luju malam akabat samota soni mah hata nami syakal bonau sudan partikelok kibasat kami tuamu raja dulu nami mau lihat di rejane namang borungan songoni mah dihita namar goar hula-hula sisa ada pangalan buru turajani pangulota marga hasibuan buha pajulu majuhami madokon hatani harbu ibn hubak kami baru nono pasah kami bisa sada hata kita perlu di pulang nami sering orang gabe mah mau lihatin belum son jadi somoni mah di kita pinopan-pinopan karajani baru ala nung mah di pasahat sisa ada pangalan buru kita kita nung apa kata yono kesurat kabu ini apa mau lihatin mah di Tuhata pardeng basai dinau marlas miroha kita di bagasan ari nauli nading kasadarion di bulan marsangapon ima marhite nau di pasada Tuhata bus miroha dohot holong di anak dohot buru ni huriai ima di anak muna amang guru nami raja si hoping dohot bere nami manami bebere nami guru ni amang guru nami marga hasibuan dinang hokripe nasida di bagasan sadarion marhite naposone kuhatta alanya tong hami saluhuna siar raja ni hula-hula muna dohot tulang nami nungai piso nunga tumudur kami saluhuk na dison mabual las niroha dohot tangiang tuamat tadi batak asa ambiat di rumah tangga nih bere nami di paso-paso Tuhan gabe rumah tangga naring ganon si buat sangat si buat tua si buat las niroha di tengah-tengah keluarga nih raja si hoping song-songan mah dan di tengah-tengah keluarga nih hasibuan dohot raja nih hula-hula nasida madudu dilas nirohan nami di bagasat pikyon nang horipe nasida ala nung nasada rohatta Roma hami madamutun ulaunun di gora-gora nih raja nih emang guru nami mabuan tangiang tuamat karibata marhite harbue bir nani jujung ni akan tulang mona nak giringani wala tung songo dia biarang baru di harbue bir nahuwa kami nak kining songo palas rohamu asa di pasu-pasu di batahamu amang baru dan nama kulit kami tungi do beda boy hupasahat kami di bagasat pikyon alai pos marhamu mulatang yang nami hokma hubagi do kami tu amat tadi bata asa saluhuk nahamu di pasu-pasu oti may gabi si pirniton di gudang may gabi si butok-butok dabo songon ni dokon ni nama tua asa si titi si gopa golang-golang pangarahuna di harbue pir perhitian ni tangiang nami asirohani di bata sa ditabay ma pasu-pasuna di hatanya kamang baru dabo songon ni dokon ni nama tua nama dokon asa pirma po di bahul-bahul pasalongan pirma to di muna salu na tarlubomi ma di boto nami manang bere nami iboto nami baba ni bere nami song-song lima nang di bere nami dohok bere nami luju-luju mah ngangaka pangomoan sahat sonu sahat tubor dia di bok kelena tohomai di rodang ni bulan umar pasahat tamen nak kinin harbu ebir tohamuna sahat mahamu tu panggabian sahat tukar horasan totong mahamu digonggomi Tuhan imahatani harbu ebir siap kami raja ni hula-hula ni hasibuan saluhuna rapat dohok tulang nami mau latih kuda partikan aku pasahat tamen Tuhan
Jadi gabi maraja nami. Wah, tulang. Abu hamalati honon nami. Boleh ya Pak, Raja Nawang Guru. Alay rokok ng puluhan, makamala Diyos, sikadin pa di. Siya di makataw mahamin, no? Gabi. Ah, Jadi gabi majalah horas. Mauliyate mariduhan, mauliyate manang di bersorat tadi bagasa partikiano. Masalah suruh nami Raja nami Maria anak koordinami. Kalau nunggu terkas super solio kami di kebasan di jauh bagi bagasa partikiano. Kalau totong bagi bagasa kahibasok kamu diri. Raja ni hula-hula nami binarohamu siap tongan di dua koneng. Allahumma tabotokan tongan di dua nami di bagasa partikiano. Nomor natapak kita masih pada bodoh bagi antara nabi di punggung ni alaman nami pangalapan di sana panjaluan di dua pengatarannya pengataran ibu di jolo di bagas di tua nami si gonggong nasa bagi sinau ros pertambatan baru sila seluruhan nami Raja nami yang kabuka kasu bersolihukan pagi yang nangka pasu-pasu nau kapinasahat ni Raja marhide poras siribu-ribu perpipir nau pujakok kami ke Raja nami agak Raja nami di pasal Tuhan ya baca kepada baca pun nak perkotiau nami ukit makira siang ada maju yang kana jumono yang kabar saudara marhi ditangyamu bas-basurnya mata nomor tua di bata Tuhan yang aku mutar lumu bima di anak bawa di parong mami nak kakasu jak macam pasu-pasu berdongat sarebeo di bagas sarebeo Raja nami hamu nanti orang nami main biro na dua-dua salah kau donang orang dulu nama Romia orang sami anak aku mutar nomor jaro martabama dihamuna saluhu raja ni hula-hula nami nama kalea raja nami raja ni hula-hula lalu ni manang kadulang nami upung nami saluhu takas do mangedek kami di haron ni raja nafsaha di harbakan ni hula nami hula-hula marsompahan ni raja nami 10 jari-jari itu do si baju kami mohon betuk semuanya ke raja nami nabui terbaik kami siap perbui ni nami udah di tangan nami ini lahu pasakapokamuna raja ni hula-hula nami ringgit sidu suara na dia ke raja nami dohok mual bio lau matau ni huas ni raja kan nomor tuis kami ke raja nami baria semai martuis mararok raja ni hula-hula mau biaro ku pakai hari hudi tidak biasa seperti kino posto rohanami marhidia kadang yang mu tuan kare nama ihu di pasu-pasu Tuhan kagatan ni hudi bui do betu akare na yang ro di ulaun haror nude ke raja nami bui bigas jani bahinon nami lahu pasang apo kamu atau kerajaan nami dohonon nami masa wampat Tuhan indah dua-duai atau dinoba konak-konak pengarahuna mau betuk sohon indah bui terbahin nami asiro hani Tuhan diguhi manang kita ke pasu-pasu kerajaan nami raja bulu takas do di nomor natapak kita di punggung ni alamat nami alamat hidup dobehani kerajaan nami yang karagam di pasu-pasu marhi tetangi yang lalahu si pagi domu na dua mata nomor tua di bata agiat bisa hapuni Tuhan pargil legomuna marhidi sabi-sabi naudi sabi-sabi nagaja terlumu bima marmeme hami saluhu na pargil legomu takasukan na idamu ni raja nami barar dohu baik kami di so ima so musika ni uni-uningan musik na siap pola warami dalam tamar sahur raja nami pertikian ku pasatan maduamu sabi tamu atau tormu so kani mabagi doan nami raja nami jadi mau lihat mah di Raja Nawang Guru nami sok-sok ni malihita sa luhuk na kita nama doa tu terlumu di ulah-ulah nami di baido Raja Nawang Guru ta asal manotro kain tadi Nabudi na yamang guru alay jol kamu lagi Now masuk atong matok kumain 2 tahun masuk di sekali ya. Gabi. Tengah sekali menodong itu. Jadi soalnya mak ada yang baru. gabi itulah Inoksa kami tutu di kebun yang lama muna. Tamaru kami tutu. Lau macalau tu di godang kami. Jadi ope permusik kami. Gabi. Asa banjarong mah godang mula-mula dia bilas pada umat tu godang sampai.